رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. الرحمن الرحيم. خطبة عن أهمية النظافة في حياة الإنسان. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى والتزموا بأوامره، واعلموا أن للنظافة قيمة عظيمة دعا إليها الإسلام وجعلها من أسس الإيمان والصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور ستر الإيمان. رواه مسلم. فالنظافة ليست عادة حضارية فقط، بل عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. عباد الله، وقد أثنى الله تعالى على المتطهرين بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كان الله يحب المتطهرين فكيف بمن يلوث البيئة ويؤذي الناس؟ وإن نظافة الأبدان والبيوت والمساجد والشوارع وأماكن التجمعات من أصول دين الإسلام. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالمظهرة والرائحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. مسلم. عباد الله، ومن أخطر ما يحدد المجتمع والصحة هو رمي الأوساخ في الطرقات العامة وقنوات المياه ومجاري السيول، مما يسبب جلب الأمراض والأوبئة ويهلك النسل والزرع والدرع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها قائلا: اتقوا الملائن الثلاثة: البراز في الموارد والذل وقراءة الطريق. ابن ماجه. سبحان الله. فالبراز في الطريق جريمة توجب اللعنة، فكيف بمن يرمي القمامة والمواد السامة والدارة في طريق الناس وغيرها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل الإزالة الأذى عن الطريق، فقال: وإماتة الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. فمن أزال الأذى مأجور، فكيف بمن يدع الأذى ويؤذي الناس؟ سيدجل بتجربة خطبة من أهند إن شاء الله تعالى نيوتو دين في importance himme nafa moƴƴere laaɓal ngal nder gurdam neɗɗanke on.
Allah subhanahu wa ta'ala o dalika alqur'anare makko teddunde wonde kanko himo yiɗi tuuboɓe ruttoɓen e bakkatuji maɓɓe ɗi ɓe waɗi ɗin. Neɗɗo on o anda o bakki, o toñi hoore makko, o laafi e Allah, ɓay mo waɗi bakkatu o tubali e makko ko hoore makko o lorri. Allah subhanahu wa ta'ala wo mo waɗi bakkatu o tuubi o ruttike ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no yiɗi mo. O wi kadi imo yiɗi laɓmintinotoɓe ɓen, yiɗuɓe ɓen laaɓal, yiɗuɓe ɓen ko laaɓi, yiɗuɓe ɓen ko foti, yiɗuɓe ɓen ko uuri, ɓe yiɗa ko luuɓi, ɓe yiɗa ko ñoli, ɓe yiɗa ko harmi. Allah subhanahu wa ta'ala imo yiɗi ɓeɗo. Hiɗen seedito wonde reweteɗo ala e goonga sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah oɗo bajjo mo ɗaɓɓa wallitede tagugol, wona wurnugol, wona arsikugol, wona katugol. Allah subhanahu wa ta'ala jaɓangol mo ko yamiri kon ko nafama an, ko nafa an min, yeddugol mo ko lorra men, yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en. Oɗo Allah subhanahu wa ta'ala joma jikke, joma yurmende, don dokkal, joma ural. Allah subhanahu wa ta'ala mo ala dow makko, waɗowo ko o faala en o faalira. Allah subhanahu wa ta'ala hay goto ñeeña hewtitimo. Allah subhanahu wa ta'ala hewuɗo tagu, wallahi an o neɗɗo ɗo ta hani mijitoɗa ko juuti tuma wo andita Allah hino tagi kulle wonde ka buruji no ñaama yimɓe, ta woɓɓe susata yiwde ɗen kulle ko tagu Allah. Bonoji no ton, gokuji no ton, demuji no ton, piyoji no ton. Allah mo tagi jinna ene ngala yide ɗum, mo tagi malaika e ngala yide ɗum, leɗɗe mo tagi ɗe yiide. Allah o ɓaari kammu ngun goɗɗo wallali mo, honto tugalal woni. Leydi ni no weƴƴita ko kanko waɗi, oɗo ko kanko tum ko o bajjo, o jibinali o jibinaki. Allah subhanahu wa ta'ala o yiyay goɗɗo yiyatamo. Wallahi ko enen hatonjini Allah. Allah hatonjina e men sina tuma ɗoftiɗen mo waɗuɗen ko yamiri kon. Oɗo en qirritanike mo maral ngal, yurmende nden, dole ɗen, jikke ɗen, ɓurnuɗo en ha fewndo ɗo. Allahu akbar. Wallahi maayugol ma ɗum wona añugol ma, accugol ma kadi ha fewndo ɗo ko jeya e giggol Allah e ma fiya andutu a bakki, mana a waɗi bakkatu fiya tuburutoɗa ka Allah. Fewndo wano ɗo, wano hande, wano rowani parɗe wonduno e woɓɓe ka julirde ɗo. أين هؤلاء ذهبوا؟ أين هؤلاء تحت التراب؟ en yahi en wattiniɓe en arti eɗen jokkiti ko jokkiɗen kon. Yo Allah harano moƴƴi. Aduna on himo yahude ñande o ñande no ɗito, hande ñalla hiira, hiira weeta seeditoɗa, ñande go deƴƴa, ñande go ɓenna weeti kono weetanalima, hiiri kono hiiranalima. Abdallah ta fo dariki anditen nden ñalande ɗo ɓayi nde arde ko hewtude. Wallahi goto e men anda ko hende tuma, kono eɗen andi nde aray ko honto.
ko honno ko ardi tun ko Allah subhanahu wa ta'ala en bajjindinimo en jarnimo en anditanimo ko dokko wallahi sen anditani Allah subhanahu wa ta'ala nemaji makko ɗi hay fiyen wataɗi kontude la tuaddu wala tuhsa o ɓeyde si Allah wanno goɗɗo ɗo kularu ma ɗum piiji ɗi wonɗen gollirde ma ɗum ñaariru ma barehu waɗa hon ɗum kono yiɗuma o suɓima o suɓanima ko ɓuri moƴƴude e ko tagi kon fof ibnu adam o suɓanima kadi tawnugol ma ɗeɗo mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no annabajo mo ɓuri yiɗude on tawi an ko ɗon jeeyaɗa ko ɗon wonɗa yani ko ɗon nototoɗa an yiɗa hani innude Allah hejjitilan oye ko honɗum waɗi en jarnali Allah no hani jarnirede ko par ce que ko enen wonde yiide kon ko ɗum sikkuɗen ko ɗum moƴƴi wona ɗum tum moƴƴi Allah himo waɗanma mo jonnuma cellal jonnuma hakkil a walotoɗanoɗa finana hoorema yaha ka hurgo waɗa haajuma goɗɗo natata tama to wallitoma a nawno hiɗa e jam ala kalabtaniji a waloyaki taw ka berde andu to ɗum jarna Allah na dole ma waɗi ɗum ko yurmede makko e giggol makko Allah min jarnima musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen seedi to wonde arrasulu sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko giɗo makko kanko tagimo o hejjitali fi makko o dankimo o renimo o ayni fi o wawi yottinde kono tawi noon yottingol ɗum ɗo welata fi kono o wakkili ha woɓɓe watti e hoore makko ɓe jaɓanimo ɗum ɗi tampereji ɗi sonjaji angal yo Allah subhanahu wa ta'ala yo yoɓumo o yoɓa sahabaɓe makko ɓen e ɓen gure makko nden musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala rentoɗen e makko ko rentini en ko duumoɗen e ko yamini en koyi en duumo e mum ko dewal hulugo Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗugol ko yamiri kon no wawirɗa noon waɗude no haniri waɗirede noon ñentinamo on yinni on ya ñentin ara waɗanale hoore ma beleɗe ma e faale ma e dina kan wona ɗum woni dina kan ko hombo ko ñentingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala pottimma kon e mum fof potto haysi tawi ɗum no lewni haysi ɗum no weli hande ko ɗum non jokka ko weli kon e ko lewni kon e ko foti kon kono wallahi ɗum lannay qul ma indakum yanfadu qul ma inda allahi ba kono luttata koko prépareɗa kon inna ɗum ɗo mi sendidiri ɗum ɗo ko Allah jeeyi iɗen andi koy hakkille men ɗen no jooɗi iɗen andi par ce que so immi ka waɗugol bone harmuɗo ɗen andi e suuɗoto kono ko ɗon janfiɗen hoore men en yejjiti wonde himo reeni en kadi musidɓe julɓe tedduɓe ande koko innete ko laaɓal ɗum no mari daraja no mari valeur mawnuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala ka l'islam on noddi e laaɓal l'islam on waɗi laaɓal ngal no jeeya e fondation imanu on e cellal ngal laaɓal ngal laaɓal neɗɗo on no jeeya e fondation imanu on e cellal neɗɗo on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki laaɓal ngal ko feccere iman e laaɓal ngal ko feccere iman joni en andi feccere nden ko laaɓal ngal feccere nden ko ɗon woni juulugol jangugol horugol ittugol zakka yaha umra yaha hajju moƴƴo e kawtal mum teddina yumma mum e ben mum ɗofto moƴƴuɓe ɓen teddina karmukoɓe mum ɓen moƴƴo e gorol mum e deyol mum yiɗa sukaɓe ɓen yiɗa
pay koy teddina kenguɓe ɓe yurmina ɓe yaafo yimɓe ɓe e ko ɓe waɗi mo kon ko satti o muñño ɗum ɗo fof o jeeya iman ɗum ɗo fof kañum e ɗum ɗa ko feccere fi hon ɗum neɗɗo si o laaɓa kon no fewtirta yeeso Allah subhanahu wa taala neɗɗo si o laaɓa o wawata fewtude Allah subhanahu wa taala o toro Allah o wawata juulude goɗɗo sino wondi e ko innete kon janaba o wawata juulude si goɗɗo salligaki o wawata juulude ɗum ɗo fof ko honɗum jeeya e mum ko laaɓal ngal musidɓe julɓe tedduɓe laaɓal ngal kal islam ngal wonali aada mana pinal ma inne civilisation tun laaɓal ngal ko dewal ɓattorngal e ko julɗon hani ɓattorde jooma makko ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o manti laaɓuɓe ɓen ko ɗum waɗi so wi mo yiɗi tuuboɓe ruttoɓen e laɓɓintinotoɓe ɓen ko honno Allah subhanahu wa taala yiɗirta laaɓuɓe ɓen anode o neɗɗo wona tunnina e ɗo yaasi on ma lorra yimɓe ɓen na musidɓe julɓe tedduɓe ande laaɓal ngal ka ɓalli men e ka cuuɗi men e ka juulirɗe e ka travauje e ka moɓodirteɗon ɗum ɗo no jeeya e lasli diina kan ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe noddi en e moƴƴintinagol e laɓɓintinagol e ko feeñi kon ɗum feeñi oɗo neɗɗo conci makko ɗin ɓandu makko ndun nokkure ka juulata ɗon oɗo neɗɗo no haani laaɓugol on laaɓa e janaba imma tayre togosere ma tayre jande oɗo neɗɗo himo haani ley ñalki makko ɗin o fembaɗi oɗo neɗɗo ley laɓordi makko ɗin o femba ɗum o moƴƴina hoore makko hara o accali hoore makko o wona kullil o itta peɗali makko ɗin ɗum ɗo no jeeya e sunna ɗum no jeeya e laaɓal hara yaali goɗɗo sunsunkoji makko ɗin no ari no juuti ta so o ñaami ɗum no waawi naatude nder ton ko ɗum waɗi hanaka nandintinoɗen e annasara e alyahuda par ce que kamɓe ko contraire ko l'islam yamiri kon ko ɗum ɓe watta kamɓe ko ɓe fembu waara nden ɓe atta sunsunkoji ɗin hada haramun oɗo neɗɗo imo haani laaɓude ko o ñaamata ko o ñaama ko tawata no dagi wano so en ƴetti ñaamugol basalle laayi ma ñaamugol laayi ma ñaamugol aslan kala ko tawata sa ñaami luttay ka hunduko ma nelaaɗo no haɗi taw ñaamugol ɗin ɗon piiji ara lorra jama on oɗo neɗɗo sa ñaami ɗum no dagi ñaamugol kono huyɓoɗa gosoɗa imma ko pat gosorɗa ma ɗum ko leggal leɗɗe ɗe annduɗen ɗen neɓaali ka pat annda mawɓe min ɓen ko ɗum ɗa gosorayno kono a nanta ñiiƴe no musa ɓe hande e pat wooda ɗon a yiya yimɓe ɓe immoto bimbi ɓe gosotako ɗum jeyaka e laaɓal ngal ko l'islam noddi ɗum wona pinal on tigi o laɓɓintino musidɓe julɓe tedduɓe oɗo neɗɗo o watta hiile conci makko ɗi o ɓorni ɗin o anda ɗiɗo no laaɓi o watta hiile nokkure ka o juulata ɗon o ndaara o tawa ɗum ɗo no laaɓi nde nokkure ɗo no laaɓi on sai o fewta e Allah subhanahu wa taala o jarna Allah subhanahu wa taala mana o welda e Allah o gundodira e makko o urnito neɗɗo tawun neɗɗo luuɓuɗo ta sa yehi takko yimɓe ɓen ɓe pottotoma ɓe tamaykine maɓɓe ɗen tawa sa juulide e maɓɓe ɓe makoto yo julde nden yo nde lammu sabu ɓayi bargol mangol no hulɓini ha lotike hande a lotike o yontere hande no hersini wonani suddiɗo wonani duhiɗo ɗum ɗo hana l'islam no noddi en e laaɓal musidɓe julɓe tedduɓe oɗo gorko waɗa parfum sonnajo on o mara ɗum ɗon fi modi makko
sonnajo hana wargol parfait yalta ka yaasi ɗum uura ha uura worɓe janamɓe ɓen e makko hana noddude fitna e makko sonnajo so waɗay ko uuri e makko yo waɗu yeru ko hattata e makko kanko hara kanko emo andi ko luuɓa kono goɗɗo anda emo waɗi goɗɗum so waɗay ko uuri ko yo waɗan mo Allah subhanahu wa taala daginani mo on e mum ɗum ko modi makko kono hande sa inni sonnajo watta ɗo parfait subhanallah anana e ɓenna ɓe addi kadi dina kesa oye ɗiɗo binde en fof en tawɗi waali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janni ɗum sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe janni ɗum ha ɗum hewti en wallahi sonnajo hana wadde parfait o yalta ka yaasi hay fi hande ko ɗum wona waɗede hiɓe inna wata ɓe waɗi conci holɓayɗi wano basenji wano ko firsina kono ko ɗum ɓe ɓornoto sa nani ɓe feƴƴa anday ɓeɗo ko rewɓe en feƴƴiɓe ɓe watto kadi pettuje naneteɗe hite mum ten janfo hoore men en inniyama wonde ko en julɓe en jaɓi wonugol julɓe wonen ka julɗo o daɓɓaɗo musidɓe julɓe tedduɓe wona noon kadi on innama o watta parfait yo innu joni on accitirayni hoore mon ɗon hani laaɓude musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi'i Allah subhanahu wa taala ko laɓaɗo mo yiɗi ko laɓa en andi Allah tigi no laɓa imo yiɗi ko laɓa ko ɗum waɗi laɓeɗa yeru kum marɗa kun ya ɓorno mana yeru kum marɗa kun kama ko ɓornotoɗa ko laɓɓin kun ko kaftani marɗa laɓɓin ko base marɗa laɓɓin ko pantalon marɗa laɓɓin ko chemise marɗa laɓɓin ɓorno tun tonci ɗi l'islam yamirma ya ɓorno ara koko dagi laɓɓina ɗum kadi hara innugo laamin komi miskina e hunde ala sabu ɓay hunde ala araya e ɓornagol ngol men haajaka l'islam na ɗum innuma deyi l'islam ko yamirma ko ya laaɓu musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e ko hulɓe ni ko wonta sabu lorrugol yimɓe ɓen ka moɓodire maɓɓe e ka cellal maɓɓe feragol ñoogeji ɗin ka laawol public ukkugol ñoogeji ɗin ka foseji ndiyam ukkugol hibbugol ñoogeji ɗin ka laawi ndiyam ɓe wi waɗugol ɗum ɗo no wona sabu addugol nawnaje watti ɗum adda kadi nawnaje hulɓiniiɗe musidɓe en fof en wuuri e yi nawnaje arɗe ɗen ha fewndo ɗo nawnare neɓali iwde e aduna o nde inne coronavirus ɓennande covid New York kaɗanaki ha hande yimɓe ɓe natum Tokyo Kuala Lumpur Makkatal Mukarrama ka suudu Allah Baytullahil Haram ferma sabu nde nawnare ɗo la ilaha illallah e lagine ɗo accuɗen juulugol ka juulirɗe tawi ko ka cuuɗi juuleten hay ka cuuɗi nayi en ɓattodir ɗum ɗo kon ɗum addi ɗum ɗo ko nawnaje hulɓiniɗe ɗen kon ɗum addi ɗum ɗo ko ñoogeji ɗin ko salteji wonaɗi bugeɗe ɗin wonduɗi ɗin e ko innete kon infection ma ñaamugol ko ñaami o acca ko dagi kon ñaama ko harmi ɗum ɗo fof adda e nawnaje hulɓiniɗe ɗum ɗo wara e ɓiɓɓe ɓen ɗum ɗo wara e mumnumteji ɗin ɗum ɗo bonna e remuruji ɗin ɗum ɗo lorra e daabeji ɗin hay hibbugol ñoogeji hulɓiniɗi ɗin ka travauji ka lieu public ɗum ɗo hana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rentini en sabu ɗum ɗo e tati nokkeli tati huɗayɗi ɗin e nokkure no huɗa ara nun ɗum yahugol ka yimɓe ƴogata ndiyam yaltina ɗon ɓawa hoggo mum ma hibba ɗon ndiyam mara ñitto mara tuuta ɗon ma adda karte ɗon ma adda ñooge luuɓuɗe ɗon ma yawgo e ley ɗowdi ka yimɓe jooɗoto ɓe ɗo o ɗowdi Allah ndin ara waɗa sifa ɗum
ma kadate cele ka kare furji ara hibba ɗum. Subhanallah. Ndo hana musidɓe juɓe tedduɓe ɓe yi waɗugol ɗum ɗo no waɗɗina kuddi e hoore neɗɗo on, par ce que sa tawi tundi no waali ka yimɓe ɓe moɓo ndi tano ko ɓenata kombo halkaɗo waɗi ɗum ɗo, ippa Allah haqqimo, par ce que no woodi woɓɓe kamɓe bone moɓe yi wo ko ɗon ha ɗon an waɗu ɗon a yeeyi kamɓe ɓe sooda. Allah bonni, Allah lappi, ɗum ɗon hana. sen tawi neɗɗo falji e ɗum ɗo ɓayi en andi wonde manna ɗiɗo tati ileji ɗo tati hana ka waɗeɓe tuundi, sen tawi ɗo inne Allah yafomo. an kadi no rentoɗa ɓayi a nani wonde manna ɗum ɗo hana. kono hande kamen wona ɗum waɗete, en andi kon ɗum fewndi e hibbugol ñogeji ɗin e laawi yimɓe ɓen. musidɓe julɓe tedduɗe, hibbugol ɗiɗo ñogeji luuɓuɗi ñoluɗi wonduɗi e poson wonduɗi e lorra ka laawol e ko wona ɗum ɗo kadi. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe noddi yimɓe ɓen e ittugol tuundiji ɗin ka laawi. ɓe maaki ittugol tuundi ka laawi ɗum ɗo no jeya e sadaka. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on ittanɗo yimɓe ɓen tuundi ka laawol, ittani ɓe andeji e tampereji ko lorrata ɓe ka laawi, ande mo mari joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala. joni oɗo so heɓi joddi ko honno o tunninowo addowo ñoge ɗen e lorrowo yimɓe ɓen, kama ndiyan tunɗan dan no ilde yahata yimɓe ɓe, a wuppay kañum e sabunde nden ila rewa ka yimɓe ɓe. hiɗa asani hoore ma ngayka kan heewi no siwade adde busata. woɓɓe ko on waɗata ɓe acca ha jemma ɓe uddita hurgoji maɓɓe ɗin ɗum ila ka laawi. ko honno sellirten? no woodi nokkeli goo nini e wata rewde tellement que no luuɓi. yiya goɗɗo no waɗa ñooge makko ɗen ka poore sakko yalta ka makko mokka nderoto makko fero ka laawol. honto mokko bayagal woni ɗum ɗon? goɗɗo ñaama bananar liɓa ka laawol himoka nderoto makko, lemnere ka laawol, o harto o tutta ka laawol. haaju makko ala ɗum ɗo siko yimɓe ɓe rewa e ɗo ma so ɓe gollitira e ɗum ɗo. hiɗa mari le hakkil, hiɗa andi ko waɗɗa kon ɗo hana. goɗɗo kadi susta e ndiya accu ko nanta wenna kede ko travaux baba ma na travaux babe ngan, kono koko hawtuɗen koye rento e ɗiɗo piiji waɗugol ɗum ɗo ko bakkatu. haray rentoɗen e bakkatu si woni neɗɗo heɓi bakkatu, Allah subhanahu wa ta'ala o tuubale makko o rutti, Allah yaafimo, anda o bakkatu ɗo ko hawto hewta. ay ganda kadi ko bakkatu honɗum nadata goɗɗo jahannama. no gasa goɗɗo no waɗa goɗɗum ɗo o minimisa o waɗa ɗum ɗo mara probléme, ta ko ɗum ɗo on ta sabu kaloygol mo yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. ibadallah, inna mas'uliyatan nadhafat mas'uliyatun mustarikah bayna jami'il muwatinin. وهي عنوان الرقي والتهدر وهذا أصبح ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فمن أعظم صور الفساد تلويث البيئة وإهمال الشوارع وترك القاذورات في غير موادئها. أيها الأخ المواطن، المطلوب منك في عملية النظافة ما يلي: دع النفايات في أماكنها المخصصة، عدم رمي الأوساخ في القنوات ومجاري السيول، تجنب تلويث الطرقات والحدائق العامة وأماكن التجمع، تربية الأولاد على احترام البيئة، المشاركة
في حملات النظافة العامة. واعلموا أن عملية النظافة ليست مسؤولية البلدية فقط، ليست مسؤولية البلدية فقط، بل هي مسؤولية كل مواطن. فأي بلد لا يحافظ أهله على نظافته لن تستطيع أي جهة أن تجعله نظيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. باو يتقول الله سبحانه وتعالى jarna mo andi tan mo nemaji makko din toromo e juule hoore oɗo nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alaihi wasallam kono yo jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala responsabilité laaɓal ngal ko responsabilité kafaɗo. ɗum ɗo wona aden goto tun, ko fof kala neɗɗo e kala leydi ka wonɗa o laaɓal ngal ko fof hawti. ndo innata ko kaarijo tun. ɓe wi laaɓal ngal ko ɗum ɗo woni adresse développement, yani ɓantal. ko ɗum ɗo woni adresse yani civilisation. ko ɗum ɗo woni adresse pinal. laaɓal ngal no waɗa sabu danda nawnaje ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala daali wota on bonnu leydi nin ɓawdi moƴƴinama. koko jantana ɗon ɗo ko ɗum ɗo ɓuri on moƴƴande si tawi woni on gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala. no jeeya ko ɓuri mawnde e mbaadiji bonnugol ngol no wirɗen non feragol ñoogeji ɗin ka yaasi, kañumma e accitirgol ni travaux je ɗen ñoogeji ɗin waɗa haa buloka tawa laawol ala, e addugol ñoogeji ñolɗi ɗin luuɓuɗi ɗin wonduɗi ɗin e poson en nodda e wonɓe ɓen kalabtani. hiɗen anndi kamɓe ɓe gollira e gang. haray ko ɓe gollirta kon e nawnuɓe ɓen wano si ɓe ñawndi barme konko ɓe ittata ɗo yoɓe waɗu kapporeji ɓe haɓɓa. sonnaɓe ɓen ko ɓe gollirta kon si ɓe gayni yoɓe waɗu kapporeji ɓe haɓɓa. bobo ɓe waɗanteɓe ɓen pampers jiɗi yo waɗe kapporeji haɓɓe. ara nayi ɗum ƴette kadi tun waɗe ka nder poubelle ji accire ni. ara si poubelle o yani ɗum no lancade ɗo masi ndiyam dan ari no yolde ɗum. oɗo neɗɗo o citoyen jo ɗo yo hulu accugol ha jemma o hibba ñooge makko ɗen ka travaux. ɗum ɗo hana en noddaka e ɗum ɗon, l'islam noddala en e ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe. hare ɓe wi'i an oɗo citoyen jo hiɗa ɗaɓɓira piiji e fi laaɓal ngal. honni woni ɗum ara non ɗum ka waɗu ñooge ɗen ka hani wadde ɗon ka hertinaɗo yo waɗu, sino woodi ka waɗe. donc ara en anndi joni konno hande wolde koyo gere ɗum heɓo ka ñoogeji ɗin waɗe. hande PNI no woodi, ɓe ara ɓe joƴƴina ɗum ka dambuɗe kuuru yimɓe ɓen fiyo ñooge ɗe waɗe ɗon. kamɓe kadi nokkayɓe ɓen ɗum wonɓe ɓen ka PNI kamɓe kadi ɓe ara ɓe ƴetta ara ɓe jamal tun jawle yimɓe ɓen. tore ɗen kadi commune ji ɗin fof yo kala heɓu nokkure ka dépotoir, yani ka ñooge ɗen hibbete ɗon. kamɓe kadi araneɓe ɗen ñooge ɗon ɓe arana tinna en fof meɗen gere yo laaɓu. si tawi mi laɓɓini ka ndiyan ɗan ilata ɗon ko accugol potto tunningol laawi ɗin e tunningol jardin public ji ɗin kañumma e lieu public ji ka yimɓe ɓen moɓodirta ɗon, woni ko ka marché ji, woni ko ka juulirɗe, woni ko ka palais ji, woni ko ka ministére ji, woni ko ka l'école ji. ɗum ɗo fof hanaka tunninede. ɗum ɗo no fewti e yen laɓɓin wonɓe ɓen to yo laɓɓin kala ka wontiri wo yo laɓɓin ka o woniri ɗon. ɗum ɗo ko l'islam yamirma. newgol paykoy koy e teddingol ronkugol tunningol yaasi on. se ndaari wona woodi l'école ji goo no woodi jour ji goo ɓe yaltina paykol koy yo hottu ñooge ɗen. no gasa woɓɓe mawɓe koye paykoye ɗon hara yiɗa ɗum. ɓe nganndiyango nga moƴƴa accu. so a yi payku maku no innede ka l'école yo nokku ñooge o ekkitete woni laaɓal. kono enen ko facilité tun faalane ɗen ɓiɓɓe men ɓe ɗum gasata. ɗum hana hara so yi ɗum ka l'école ji koye weltano ɓen responsable l'école ɓe ɗon ɗum non wallitoto en ka suudu. a yiye goɗɗo no jogiiɗo pore saku ndiyam ma bidon hun ndiyam e leyɗe jandene ɗen o yari o gayni o heɓali ka o hibba o heɓali ka o liɓa o jogitoto ɗon ha simo faala o yaada e mum so heɓali ka waɗa o waɗa ka hani waɗede ɗon. kono enen ka woni wokko ka laawi accen ɗum ekkiten kadi ɓiɓɓe men ɓen no jeeya e muɗum e toɓɓe ɗen ɗo
tawegol e campagne laɓɓingol lieu public ji ɗin sinnama assainissement quartier Kobaya sukaɓe fo yo yaltu sinnama assainissement julirde ɗen yo jama fo yo aru kono innugol ɓeɗo ko puyɓe ɓe mara tan yani ɓe mara golle ko ɗum waɗi soɓe wadde ɗum kamɓe ɓeɓude baraji musidɓe julɓe tedduɓe haray anden golle fi laaɓal ngal ɗum ɗo wona commune on tum fawi wona région on tum fawi wona lendin tum fawi ɗum ɗo no fawimo be meɗen no fawimo be meɗen laɓɓingol ka mum yamira kadi ɓiɓɓe mum ɓen yo laɓɓin haray kala leydi ndi wawata renude yimɓe mum ɓen e laaɓal ɓe wawata hewtude kaɓe faala hewtude ɗon si leydi laaɓa haray fota ɗon haray fof meɗen en noddama e laɓɓingol nokkureji ɗin nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala windi moƴƴere e kala gollal hara en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗe en laaɓuɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo en faljereji men torki Allah subhanahu wa ta'ala bakkatuji ɗi waɗɗen ɗi andude en anda yo Allah subhanahu wa ta'ala montan en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴi gurdam men ɗam en torki Allah subhanahu wa ta'ala buyno tori en no woodi faalaɓe ndiyam ko tawata hande woɓɓe no haaɓi ɗum ko ɗum waɗi kala ko goɗɗo faala goɗɗo ko o yonnima o faalaka woɓɓe no asude forage ka mum no faala ndiya yaltali Allah yaltin ɓayen andi e wata wonde ɓawo laaɓal ngal no jeeya muɗum ndiyam ɗan Allah hokkorɓe ndiyam ɓay ko ammen toroto kam woni ko newinta ɗum newin ɗum torki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe ɓen fof yo Allah dikkinɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala feƴƴinɓe ɓen yo Allah hinnoɓe yaafoɓe yo Allah naaduɓe aljanna en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu e yimɓe moƴƴuɓe yo Allah waɗu e yimɓe yurmeteɓe yo Allah waɗu e yimɓe yaafotoɓe yo Allah ittan en andeji suuɗiɗi e feeñuɗi en torki Allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo ande wonɗo ɗo mo ala ɗo yo Allah ittu yawɓe ɓen leyɗe porto marɓe andeji faalaɓe kaydiji yo Allah okkorɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe ɓiɓɓe ɓe feewa yo Allah fewnu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen en torki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe ɓiɓɓe fewɓe ɓen yo Allah tabintinanɓe peewal en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓiɓɓe men wonɓe jangude ɓen yo Allah waɗuɓe wawuɓe ko ɓe jangata kon yo Allah arsikuɓe hunjagol alqur'ana yo Allah waɗuɓe yimɓe alqur'ana yo Allah yoɓu karamokoɓe maɓɓe ɓen joddi ko marani kon jannowo alqur'ana naadugol ɓe aljanna en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴe mawɓe men ɓen en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men wurɓe ɓe yo Allah arsiku en dankagol ɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men ka nokkure ɗo nawnuɓe ɓe yo Allah dikkinɓe marɓe andeji e fi ɓiɓɓe maɓɓe yo Allah ittu marɓe andeji fi hoore maɓɓe no suuɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu yo Allah dandu e wirtere aduna e lahara yo Allah dandu e sikkude gayni hara gaynali en torki Allah subhanahu wa ta'ala sukaɓe gaynuɓe jangude ɓe heɓali golle yo Allah hokkorɓe golleji jiwɓe hewtuɓe resede yo Allah hokkorɓe dewle moƴƴe sukaɓe hewtuɓe resugol yo Allah hokkorɓe sonnaɓe moƴƴuɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah jarribori ronkugol hokkorgol ɓiɓɓe yo Allah hokkorɓe ɓiɓɓe yo Allah waɗanɓe ɓiɓɓe ɓen ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓe Allah hokkorali ɓen ɓiɓɓe yo Allah lontinanɓe ɗum o waɗana ɓe ɗum sabu ronkugol hokkorgol ɓe ɓiɓɓe ka aduna ɗo o naada ɓe aljanna en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin fi men no moɓodirɗen ɗo ni yo Allah naadiro en ni aljanna yo Allah dando e yiwgol jahannama yo Allah hollu en aljanna naada en nuttina en ton Allah wota hollu en luundi jahannama Allah wota hollu en ko foti e jahannama yo Allah hollu en ko foti e ko laba e ko lewñi e aljanna mawɓe men feƴƴimɓe ɓen wuruɓe ɓen e enen ɗo e ɓiɓɓe men ñande Allah jetti en yo tawara ka aljannaji yo luttin en ton marɓe ɓiɓɓe jiwɓe ɓe jombaka Allah min torki ma arsikuɓe dewle moƴƴe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu golleji men ɗin fof hara ko fi Allah waɗirɗen ɗi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله